Ngizoyisabathela semini seyibhathelwa umfundisi Hlatshwayo wasekhaya lethu inkosi Mbusisi. Bandla lenkosi masiku sithandaze. Amen. Amen. Baba Nkosi yamakhosi Shembo ingcwele ngiguqile baba phambi kwakho naphambi kwehamento engcwele. Ngiyacela Shembe wami ukuba unike isibindi kodwa singabe sikhulu futhi kakhulu. Unike novalo nalo lingabe likhulu konke kungilingane baba. Ngoba bonke laba abantu abalapha Shemba bangaka balinde mina ukuthi ngizothina ungangilahli Nkosi. Ngoba ngelinye ilanga umuntu uyathi yakhuluma bamangala abantu ithi wasesethuka kangaka kanti kwenze njani. Kanti bekhuluma ngoShemba sibongela inkonzo yasekuseni baba beyiyalo. Ayibonge Nkosi. Amen. Nkosi yamakhosi ngakenyabi. Ngemukele Nkosi isivakashi sethu la. Esikhona baba ngisimukelela ukwedlulisa okuthize sake sakwenza kithi. Waye upremier ubaba Macingwane. Amen. Phinde Nkosi ukhona hamba naye iJomane. Nawe mageda amakholo wakwenza kithi kuba wenza ngalutho ngaba ngisho lutho ngawe. Ngiyidoda enesibili kabuhlungu ngasho lutho ngomuntu ongenzanga lutho. Amen. Nkosi yamakhosi kwathenga olunye usuku kwakukhona la ilinda. Aphela amanzi. Besivimbile ngamavateli kanti siwathola. Kwafonelwa yena eundunankulu. Aphelanga makawanga khehla landelana amatraki esesilethela amanzi. Wengekho wayineshini naye kodwa walalela ukuthi ilinda unoShembe amanzi kawe babegijima lapha engalweni abantwana bangaphakathi. Amen. Wase ayeza amatraki Macingwane ezalandelana sawathola amanzi Shembe wathola amanzi. Namhlanje usufike phambi kobusuku bakhe uyena ozobusisa. Amen. Ngikhumbule Macingwane ekhaya lethu sasincintwe ngempela ke lapha amanzi. Okwathi wasebenzisa unkosikazi Macingwane eSerichards Bay ukuthi agenza indlela obasathola amanzi ekhaya. Wafoneleka undunankulu bengafoneleki ongqongqoshe bakho. Kodwa wena undunankulu ufoneleka kwenze. Safika lapho ke Macingwane sawathola amanzi. Nalapho uShembe silapho sabona kontu ukhona engakwenza baba ngcwele. Asike ngiye ngibe novalo uma ulethe umuntu ofuna ongakwazi ukuthi yena wakwasiza ngani. Ngedlulela ngeta lapha kunjomane wathi ama toilet sesingasawatholi. Wakhipha awakho osebenza ngawo.
wawaletha amabhika amabili wathi nongipha inkosi engipha bona sathi asinalutho wathi uShembe uzwile ngaloko nje ngithi ke ukuba khona kwakho emukelekile ayibonge inkosi bantwana bahle siyamkhalela uZulu siyamkhalela uZulu bengemukela ungangezwe lakhe hlaka lomhlaba uma sesibona usukhona lento yacingwa ikhulu leminyaka kufuneka litube khona ukwazi ufike ngesethu isikhathi akukho ukubabaza ongedlula lokho futhi sibabaze silo uthi kuyo yonke imisebenzi sibaluleke kuwe ngangezwe lakhe ngiguqe lapha kuthiwa anginikeze amazwi enkonzo ngithi namhlanje nakuphelele mase ukhona ngangezwe lakhe ngizawucela inkonzo nakuwe silo sikhulu sokukhuluma nabantwana bakho bese ngicelile enkosini enkulu yakithi eMnyazi lwezulu ngambingelela nowayendulankulu ubaba uMacingwane ngizawugijima lapha enkozweni ngiyidlapha ke enkozweni ngehluleka ukubingelela abantu abaningi ngoba ngiyigwala ngiyengithatha ukuthi ngihlaphalaze nje ngisheshe ngisuke eduzane kwayo ake ngene enkonzweni ke ngibheme washo njalo uCilisa phuthelani yeyicilonga batsheleni sinisini yeyicilonga
ngizawucela sodisa lapha ungivulele amazwi ahlala phe 30 verse 6 anongayiqala kusebe kodwa ushaya 30 verse 6 igijima sothi zikagijima kakhulu kagijinywa nje kakhulu kale ndabeni baba izathi into ezimbili ngicelile kuwe Jehova izinto ngizicelile ezimbili ngiyayicela kuwe nyazwezulu ungazigodli ngingakafi susa kude namamanga namacebo uyabona nje lapha uyabona njengoba engathezweni kuyinkinga kangaka ubunkinga bakhona busemkele ngisesontweni uyazi la ngaphandle mawuthola umuntu ongakunikeza ukudla mlungu ongakholwa udla ukhululeke kodwa lapha ekholweni kuye kube izinyanyana hayi ngoba kukubi kodwa izinto ezimbili ngicelile kuwe Jehova ungegodli kimina ngingakafi susa kude nami amanga namacebo unganginiki ubumpofu nengcebo uyabona Nkosi mangabe uke wanginika ngaba mpofu zabayisela ngebe bonakala igama lakho unganiki futhi kuba nemali eningi zakho obani ngobani niyabona nabantu abanemali bahlupha kanjani ekakhulu yini abayebile hayi abasebenzini bahlale befuna ukukhulekelwa yithi njalo ngiyaphuza nje umuntu amayeshasho noma ngabe yini ngenxa yokuthi unemali unganginiki ubumpofu unganginiki ukuteba ngifunze ukudla okungabelwe ukudla okufanele nami funa ngisuthe funa lesuthe ngwale umuntu wesutha akayikhulwini ngithi uJehova ungibani na uthi sodisa akakholwa umuntu onemali uzakholwa thini ngokuza uJehova ungibani funa ube mpofu nibe mpofu ngebe ngilona igama likaThixo wami uhlale phansi thina siyazidinga Yesu akumbona thina babisiweyo sasabe uNkulunkulu sesiphelele uthi ungangeze lakhe uthi lokho engikona kuyona into eyacima ukuthi ngaba kuphi uthi ngangiyicabinet lasezulwini uNkulunkulu wabona ukuthi ayakhipha ingxenye yecabinet ayilethe lapha emhlabeni ngisho ngani awuyeke letha awuyeke uthatha uGenesis 3 verse 21 ngiyaqolisa soJesu Akela uGenesis verse 21 ngisho ngani ukuthi wathi usekuphelele ngoba thatha icabinet yasezulwini welethe emhlabeni wathi mayifika wathi uJehova uThixo wabenzela icabinet yasezulwini uJehova wenza ingubo zeyikhumba wenzela uAdam noEva izingubo ngesikhumba wabagqokisa zona wathi uJehova uThixo yebo bheka uAdam unjengathi ekwazi okulungileyo nokungalungileyo awuyeke lapha ufuna lapha endaweni eyikhumba lekhona enkozweni uthe sesendaweni eyikhumba leyo kwase kuyabonakala ukuthi yisiphi isitulo somuntu 114 verse 5 amakhulu siyazidinga Yesu akumbanga thina babisiweyo sasabe simubonga watumisiweyo
lo wongangezwe lakhe lempilo kuye cabinet yasezulwini wakhambana kokhona wathi abantu abamigqoka nezikhumba kuze ubathande ebese lihlala kuphi abalungileyo abethabe ngodumo abahube kanjabulo emacansini bahlale emacansini hlala phansi kwamathabela konke kwakhange ecabinet yasezulwini iza nonganezwe lathele thina wathi gqokani ipheshu ngedwaba lokho kulungile uNkulunkulu wasiyathika thathakeleya sezawuzengene kulena thathaleya le table ayesiyayenga ilapha kuthumi uyayibonile ithathe mathabela gijima nayo baba Matthew 11 verse 2 uMatthew 11 verse 2 gijima besenzaze ingene lapha uJohane setilongweni uyabona ngelinye ilanga ngiyayithanda le ndabanyana ngoba ukukholwa lokukholwa kwethu kuNazaretha kuyithola ilibuselelesi Johanne boshela inkolo wezwa imisebenzi awukwambele super nendaba ifika beza lapha phezulu amaphoyisa eza lapha into ezobuphuthembe ngoba wena inkolo esimanga bathi mabelapha babonana lapha basayama amaphoyisa abona inkomo eziningi namankonyana amathe abala kodwa kwashonela ngaphindele emva wathi ubo wayeboshela inkolo yebhishu wathuma babili bafundi bakhe uboshiwe uthuma babili bafundi bakhe wathi kuye wena unguye obeza ukuza hambani sizobuzela omunye na ukuthi basho Jesu uJesu waphendula wathi baba kahle mathabela uyeshoti esikolweni mbona makusala ngemva phela inkozo ngiyami siyabanga uthumela abanye etilongweni uthi hambani niyobuza loboshiwe ukuthi nguye yini noma siyawulindela omunye ozawufika uJesu waphendula wathi kubo akathi yimi mancingwane akathi uJesu mabembuza esetilongweni ukuthi yimi ozawufika noma ngubani uthi hambani etilongweni nimlandise uJohane lokho enikuzwayo enikubonayo kwese ukuthi impumputhi siyabona izinyonga ziyahamba amalephera yahamba izithulu ziyezwa abafileyo bayavuka abampofu bayashunyezwa evangeli ubusisiwe ungakhubeki ngami hlala phansi akasho ngokuthi yimi nguye hambani notshela uJohane lokho enikubonayo awusasaphelela hlala umhlaba uyazi khona indaba ezawujika kuyo ngoba indaba enkulu ngabona isimanga abantwana abahle abancweleni basekuhlemba amaNazaretha mhla unyazi kuqala ungena enyokeni wemadoda kithi wemadoda wemadoda kwavalwe ngemkhulu imgoqo lapha yena kokunzima kakhulu sekulula nje noba setha ngabakhona athathe cha ngani kongakokothela angeke ukhonje ungangizwa kakhulu anguntwanyana nje untwanyana sathi ngoba ngakhonje ungangizwa la kayibonkosi yathi mayifika lapha ya sathi silwane sikamayekiseza unyuka nesikhosi amen wasiya konke wasenyuka nesikhosi yini isikhosi yini isikhosi kahle ke ngithini futhi
isikhosi yini wathi ubaba mkhulu mayibona ababehlaselene noZulu bembethe ikhosi bembethe amaphuzu noma kalapha wathi laba basuka emazweni akubo bazoqeda uZulu wami uZulu wesilo ngakho ke ithatheni lo lebhulu labo kwakuyisikhosi wangakabi isikete esimnyama wathi masebesiphakathi eboneke abantu abanye manje sisuseni isikhosi faka isikete esimnyama singabantu abamnyama sibacindise lokho kuphela sasilwa yasesandla lamaphuzu nala masondo eketi ikhole seyikhosi kodwa sabe sesifaka esimnyama sifake uZulu ngoba naku sekwesekile inkingi iyodwa uJohani 10 Johann mathabe ngifuna lamehla aphethe mfowethu masuma nje la enkozweni abangisaphinda phatha kuyeka ayibonga uJehova amen uJesu waphendula wathi ngelinye ilanga uyabona ukuthi beza lapha yana bezobamba inkosi lapha usho njalo yazi ngizoyisimanga ukhona lapha uZukulugogo la enyokeni uZusa uthongane ezwelakhe lelinye usuku ngisho kahle ukhona silo sikhulu uthi ngake ngaqathama ngifuna ukuzwa uZusa ukuthi lo mkhuleko kwakupho uthini uthi ngangena emnyango wakhuleka kwavula ngamehlo wangibeka waswaqeda wesula inyembezi wahlala phansi uthi ngase ngiphuma ngathi hawu kanti uthi no 120 manje emnyaka solibotho lenyoko usithi sakho sathi eswe amen manje makuthiwa ingane engashaywa yiwe pheli shaya pha uJesu waphendula wathi nangu ukuthi Jesu sebambophile nginibonisile imisebenzi eminingi emihle kaBaba mina Jesu nginibonisile imisebenzi emihle kaBaba imuphi umsebenzi wasefanele khanda ngamatshe yimiphi umsebenzi kuyona engikhanda ngawo na eleza kufanele ngishaye ngamatshe abaJuda bamphendula bathi asikukhandi ngomsebenzi asikukhandi ngemisebenzi yakho sikukhanda ngokuthuka ngoba inkinga yakho yethuka nangokuba wena Jesu umuntu wena ungumuntu uzeza uThixo hlala phansi yeminyaka yemene inyanga ezulu eyegoli eRockville la yahlala khona emzini uMamankomo yathi mayiphika lapho sesikhathi kwakwedlula iBlack Power anyazi nalo Black Power yasiqonde ezulu yedwa ngoba bokwenza sasingeke kusegoza la emakhaya silo kodwa yagcina manje seyingekazulu khona le goli iBlack Power uyafika usembe kwathiwa lo namhlanje na uyahamba la ngambona khona ukuthi ngenye yento esayiphiwe isilo khona wasipha bayede ite phelele sihlala lomhlaba uyabona nje lapha sikhona singabantu besilo wathi mayiphika lapho waphika lapho zaphika ingane sezothi uphikile zathi mtsheleni lo obuya kwaZulu akaphindele emva manje ngoba sambulala wathi ithatha usekuseni wathi khiphani isitulo sami nisibeke lapha kule park lapha leRockville waya khona
wasukula phansi ngoba kwesabla sekaba ngemoto nangamakhumbi nangayo yonke into nangamaphansi size kuye zeta zabayinqoba sabangaka wasukume yedwa wayikhwebotha size lapha ayitshelwanga umuntu ukuthi ayikhumula itathu lozayikhumula zaye kuya pheza koka wathi nini nisiphukuphuku lezinto lezi phuphu lezinto bashiselana abantu usho kubantu abangabekwa ihlalo babize ngephuphu wasejika lapho esethi khuluma ngithini bathi Nkosi sesibonile wena bese nyanya isonto lithize ngengibize likhiphe 2 million ingaze amaphuzu ngene edanyini manje besithi nawe uyiloyo wena siyacela usipha amandla ukunqoba leli liswe Asino lathi nganqotha siyabuya lishebe nase sinqobile siliphathe kanjani Bathi mabefika wathambani ngaphili bashisa abantu Ngicabelele nje uzolunga niyezwa Sasukuma ingane zakhe bela amaphaza shama duka amhlophe ngaba ngoqale ngaya kuye ngathi baba lento iyona ungayifaka kanjani kimi Ingena kanjani kimi Yilapho ngathi mina into ngiyakhumbula hlangano yeswe ngingulona ngike ngayikhumbula lezinto inyanga ezulu phiko suthu lapha ekhona inhlako sibaya hlalo umhlaba 1986 yebo yathi mayiphika lapha hlalo umhlaba kwase kuyanceka nje kunqoka sezulwini enqeka no nenyanga ezulu wasethi ya namhlanje yisabat okay kodwa ushembe namhlanje sasa isol unqoka sezulwini ngoba ku nivulule mina usungungane la hayibo Nkosi nakusasa leyo pasiphetha lapha kwami ngiyafika anguthola umsebenzi ngicakeke kakhulu futhi ngiyabona ayikho into engizona njengendoda engonhle ekhaya kunenkinga ezekayo lapha kithi bobaba izindoda balabaphaza abawu4 5 6 awubaboni bohliwa nini ngoba phela indoda iphakwe mini iphakwe ebusuku indoda yapha wayesejika lapho wasethi awuhlaka lomhlaba ngelekelele nangane yakhe yakhuluma ithi ngendlela esole ngomsebenzi sefisa lokuyibulala waphendula ngangezwe lakhe bathi hayi ngitheni izolo shempo nje wathi namhlanje sengiyakubophela bafake ngizawukhipha iduna eljena walibiza ngombalasilo wathi bonke abangawuthola umsebenzi ngicela bathola umsebenzi ngawuthola sile Richard Bay kwalisaphuma kabonga uJehova amen abantu Johani ukuthi impuphuta unganezwe awuthola umsebenzi ngisebenze 14 years eRichards Bay kwalisaphuma ngake ngabuza indoda bantwana abahlaba engcwele ngathi kodwa njengoba sohlele esihlalweni mfowethu sasigijima naye kangaka lapha esikhaleni senkosi usakhumbula nje ukugijima nabo kula phesa mbona khona ukuthi inkinga kanti ngilanga sambele ngolesa hayi ngeke bayeke baseFilipi ngaba ngikhenkozweni hawu ngibese umhayisa uNkulunkulu wami ngiyohlaba imbuzi ngifaka isiphandla umhayisa kwaba seFilipi 2:2 nenze ukujabula kwami kuphelele uma singake sibambe naye iphethi ndihamba kancane ikhona into engingayibona izolo silapha eParliament silayinelo uhlalo lomhlaba besilapha nasilo beyidudulana lapha iphala imbuzo ngapha nangapha kwabonakala ukuthi usokhona nami ngikhipha amehlo nomunye akhipha amehlo kuphela ukholwa kithi
Kwabayela amadoda silo hayi ikhonto indaba emnandi engizwile emlunganya lapha besitolini besigene endlini sothi sileduzane sathi bathi masibhukilele izilwane zami ebese ngemsamo yoshisa impepha ngibithi hayibo khuzani nakusekonakala angithi thiye sisho njalo sithi nzalo kadingana no senza ngakuna ya pamano uyabona uthungangezwe lakhe emkhuleko nathi sondini uthi iyahloma iyahlasela abathindi ngiyajabula ngami usokhona macingane usayizwethusane lendaba uyoyisho ukuthi kumemeza umntwana waphinda angene wathi baqala izinto abathithi unakali kwebathethe ngabocima ngani ikhona enkozini uyasi uthi angisafuni ukulwa ngempi manje ngisawulwa ngoNkulunkulu uyena ozangilwela ngoba leli liswe ngabuya nalo uPeter Lupot gayo Peter ngabuya nalo bangathatha kanjani abashangami nangokusikhenya akephinda awuthi bathi ningezile lutho ngenkani kodwa uthi konke lokhu masale kumkhuleko ayibonga inkosi ngoba la phansi kwalengubo kunendoda yakwaZulu nangokusikhenya ningesilutho ngenkani namo uyikhenya kepha ngokusithoba akube lo washaye sengathi bahlabanye kunaye phuka mali bamba yini mongumfundisi uNkulunkulu umkhulu kithi sonke akini manje kala lapha lenqube ebhanga bese siyaqabana siyasiphethwe uwenini ngoba nawe unendawo yakho phethe noma unendawo yakho yilo okuyoqinisa ukusembanyana nisilutho ngenkani nangokuziqhenya kepha ngokuthobeka akube lo naloyo athi abanye bahle kunaye hayibo wasiyaphishela nje yini ayikho hey bantwana bahlaba ingcele hlanga lo mhlaba silapha endaweni yakho ngoba uke wathi masengikhathele bokhuluma ngoJeremiah 15 uverse 6 ngoba usho njalo uthi mangabe ngumZulu sukulahlile uyabonakala noma ukhuluma wazi uthi ukhuluma nobani uthi ngihamba amazwe aphesha wonke bekade ngihlonishwa kodwa lapha noma ngiditshwe isitolo abantu ukhuluma nobani siyahleke kuphi 15:6 wena unglahlile usohlanga lo sothi wena ohlubuka kimi unglahlile usho uJehova uyakhuluma umhlaba uyakhuluma uNkulunkulu uthi akulokes no prophet esamphoyi silo samabantu amayibonge inkosi hlanga lo mhlaba akaze basho luthoba bamkhulu bethu esiye ukusembe mabembona bathe soze sithomo sibone isilo okwamanje ake sithi inceko ayizabanceko nje Lose kushisilo kanti sawufika eitabeni
zasephakameni nawe ngiyana ufika isiqobo songangezwe lakhe ugombele lapha yana uyahuduleka akakwazi ukuhamba ulethele kona ukuba wasi ukuzothola impilo wathi mayihuduleka ebona ihlobo sakhe zasesilweni yasukuma indlamthathe kamayekisa yathi waphi lo muntu othela isilo ngentule wathi sukuma isilo samabandla sakhubeka awu ngoba phela yini kwenzekani wathi ayisukuma wasukuma kwaphuma emsipha sathi isilo hayi kanti bathi uprofeti akusiye inkosi yamakhosi saqala lapho sasimphenceki luthando lujulile alunamatha ungambophela kusiphisikaba noma ungamhlabela inyama umuphe umenzele yonke into abaseRoma 7:17 angeke umenzele lutho loyo lo sengothina amaRoma 7:17 ngeke umenzele lutho ngani na uzothi akusemini okwenzayo hlala lomhlaba kwake kwathi ngolunye usuku kuseni wami hey mathotha kithi uma ngabe bekusinwa phambi kwengangezwe lakhe akusuka ngakakhulekwa amen makuqedwe ukusina kuyakhulekwa ayibonge inkosi kwabe sekuyasuka kuyahamba kwathi masuka khayitwa lapho wasengibiza ngesethuzane hlaqwayo bayethe abakhuleka ngani ngathi kone mina ehlala nomhlaba ngonile silo awu ngeke kuye kweseke ayibonge inkosi ithini lencwadi ukona okuhlala kimi hlakalaze noma ngabe umuntu onokona nje okuhambisana naye kumenzela ukuthi ohlala nomhlaba noma ungamtshela ngomthetho noma ungamtshela ngokuyiphatha ma unalento ahamba nayo ngeke kumenzela utho ngiyazi akuhlala okulungileyo kimi ngisho enyameni yami kufana nani ikhona kwezweni kufana nale ndoda ehluswa la ngumama wakayo lapha ekhaya imthethe nayo esontweni angithi manje ayithola ukushaya umthetho ekhaya sezoshaya lapha ngithi ayidedwa nikhona kwezweni ngathi phela uphululanga abantu bathathe babethathu uzayibona impi yabo ekhaya uzaze esonto sozosonta ungaphule ukukhuluma ngoba ukhathele ekhaya manje ngokuba yedwa ekuhlula lekhaya sozosiqinisela imithetho la engekho engekho khuluma Mathabela othi ngalolo suku abesifazana abayisikhombisa akahleke interview leyo Mathabela sembe ulethi pheshu uthi abakhona banedwaba ayizambuza kamadoda ambuza hlangalwethe athi sele phela motha sikhola abaphazi bezisebenza njani wasiyafunda ke Mathabela funda abesifazana abayisikhombisa bophenduleni isilo ukuthi njoba ngilapha ngiphazamanga bayakubamba indoda ibe abasifazana abawusebheni bobamba indoda hayi ubambe hayi babamba umuntu wesilisa babamba indoda phela kwahlukene umuntu wesilisa nendoda uyazi interview yomuntu wesilisa ilula yiloko okufika lapha edolobheni kukhulula ingingela bume uyabo siyabona hawu
bathini bathi siyakudla okwethu angeke ungibuze ukuthi bazawudlani siqoke okwethu bazawudlana abafazi ikomise kangaka kuthiwa badlo kwabo bagqoko kwabo kodwa masibizwe ngelakhe igama shiya kwasuka ihlazo kithi shiya yilo ndatanyana athi amadoda yeshem uyabona ke manje ebafika bephakele phela beyidlela into zawo uyabona ke manje sesingaqisha isikole nami umfowethu wanje leyo inkosi uhambile emhlabeni washiya ingalo Deuteronomy 25:1 angithi manje ithathu upheswana nawe silo njoba usho ukuthi kubelele nawe ngeke basakhona nako sikhona uma bazalwane behlezi ndawonye ya omunye wabo efa gijima engenamntwana uyagijima umkakhe engagali ngaphandle kodwa yo akusonga isilo akusonga uzulu ukuthi abantu abangenwe kwasho iBhayibheli lathi umuntu angagali ngaphandle uyizizwe angagali ngakuthala amakhayoni la ekhaya angenwe umfowabo kanjalo kusho iBhayibheli umfazi wakhe amese umfazi wakhe enze umsebenzi womfowabo kuye kuthi zibulo lalowo mfazi azale zibulo libe umuhle wemfaleyo yebo lingapheli igama lakhe phela ayifuni indoda ukuganwa uma umuntu engathandi ukumthatha umfazi umthatha umkamfowabo ukholiwe upha usopasakane wakhe akafuni ukumthatha lowo mfazi kakhuphukele kumalunga akabisumtheni athi kuwo emthenini umfowenu hayi lenkinga ela ekhaya wendoda yami uyala ukuvusela umfowabo ingane umuzi uyala ukwenza umsebenzi akafuni ukwenza umsebenzi womfowabo khona amalunga wakhe ozwakhe ayakumbika ayala longehleni akhulume athi engehleni uma eqinisela eqinisela ngafuna ukufa akhandi kumthatha angeke ngimthathe mina umfazi womfowabo umfowabo uyakufika kuye ngaphambi kwamalunga akhumula isicathulo nyaweni abandoda yalutho amfele ngamathe aphendule athi akwenziwe kanjalo umuntu oyalayo ukuvusa indlu yomfowabo ezokumubonga ubona iNazaretha jikwazi ukuNazaretha ngokubona kwakhe likhona kozweni uyabona ikhonto futhi ibhekisiswe uyabona mawuzela insizwa yakho yomfana ngaso sonke isikhathi iphatha kahle inuka ama-perfumes ekuseni ntambama ingozi yodwa ke le is dangerous phela perfume yomfana mayisakhula isemthethweni nje uthi akathi kuba sapongo perfume yomfana ekhula nekhona kozweni athi nje kuyishaka perfume yembongo angabi nankinga tuphana asayiphatha kahle kangaka aNazaretha ingcwele asopha thina esiganwayo likhona enkozweni ikhona into enkinga irobot umfana sothi noma ehamba minqizinga ayingabe sehlele esontweni
ufana nani bayinxele laba bantu abathi abafika late esontweni sebeyisipende bayithethe ibhetha benza yonke into sebesinyathele bafuna ukubukwa yithi sizobuka senzeni ngawe nikhona inkozweni kuze basiyabuka mntu nopana wami iphelele lento yakhe noma kwensekana ekhaya nikhona isontweni uNazaretha into kuzibe Monday to Sunday uma ngabe khona impikiswano kwaphikisana nongangezwe lakhe waphosha ngosembe sosaduze kwakhe kusembe kwakhe uzoshona phi mngani wami ngoba sekusele kuba uqhubqa uyesilweni bomama bami ayikho into ebuhlungu bophela ingane yomuntu egalela ekhaya usho ukuthi ngiyoyihluphisa ihambe akhambe umakoti ubani othi ungaphakela mamisa uyomphakela ethuneni eseshonile wenza umsebenzi kodwa ukwenza manje sihamba ngenyawo abugezi lokumgeza awungezi awenzi lutho awunakana nokunaka ngiyamsonda lo muntu othanda umkakhe ngoValentine ngoba umkakho umthanda Monday to Sunday esilongu uganiwe ningaganene ukhona phela ugana khona uganana umona ngani mogawa baganene moto uboleka noma imoto yomfowenu asithele endlini ayikandi izotshela umkakhe umfowethu ucela imoto athi ha ngoba besizoyidrobheni uyabona ngiyakuphayimisa namhlanje emakoti ungavumi futhi utheni kuyo umfowenu lapha ngaphandle athi kuthesa azobuza kuwe uthi mnike ngoba uzathi kuwe walile vele kunguwe ekhaya ke ngoba lento ihlili ayibona inkosi amen uthanda ukuba umkhokheli kodwa wenyanya bonke abantu uzobakhokhela kanjani uyimamba nje ngisubonakala emgwaqo tiyajuka la imamba basophatha ubani labantu unomsindoda etheni isikhundla hey ihlala isazi kabi isikhundla sayo ukuthi khona abakufunayo ngoba isitengile nikhona ngozweni aya ongasithenga ngongesakhe nokungathini ngesakhe nokungenza njani ngesakhe nokungathi uyazi mawuyindoda ngoba indoda kube nomqolo nkosi yami uyethe manje bevumelana ngo-A usuvumelana ngo-C nango-P uqabasela likhaya nesonto litsheke lingaginqigingqi kungenxa yokuthi asiyiphethe njengamadoda angilwi namuntu niyangizwa ngiyakhuluma ngendoda engayakho ukuthi yakabayo ohlezi kulayini somshayezi isitimela wensizwa sikalwa nini sikalwa nini ngoba ingane igcwele lapha ngaphandle siyishutha uzafika usalisa inkosazana lekhaya ukhiphe enkosazaneni uyagcina mase kuphulukana uyocela intombi umshiyaphi lo mzalisile ukade bazokumisa esontweni phepha isibhamu sakho kunoba bathawuna lutho masunotho uthenga iBM uthenga imoto asalobona umfazi niyazi usembuza namanje nje iQ yinde sicela baba umsebenzi sicela baba isini uthini ingane yakho wayizala eseyashona ungakazi uyizilela uthumela uyahamba phambili egcina ngalibatwana abasha abayincane ake nisize bafowethu nini nikwazi ukuhlola abantu beyihambela ukuthi banengculaza wothi phela ungangihlola ungitshele ngazo ukungihlola nini kodwa ngithabekise nisho ekakhulu mase siganelwa abazi phela abantu usize ukuthola amakophela nkosikazi omama ngapha abamama abadala
babe nomuntu omcelile bathi unkosikazi wakho ubulawe yini nawe uyokufa uyizana basho kini lo hayi zidle bahlekise ngawo semzimeni ongakazi ubona anganyamangalake mangabe nangale kumakhosazana sekukhona ukuthi bathi usuhlatshwayo usephelile ingculaza kodwa abangihlola bathanayo ongangihlola ukuthi nginayo yini oyifuna kimi uyivimbelana ingane yabantu manje uyovusa umsika baba nihlushwa yini mase sivumelene nawe ungena kakhulu wena ogale ngawedwa uyinkinga ya ngoba manje usoloza uthethisana naye ekhaya uphinde emantabela empansela kanjalo abesifazana abakhulile yebo Titus yes 2 kanjalo yes abahambe ngokufanele ukungcwele abahambe ngokufanele ukungcwele bangabi abahleba abahambe kancane wezwa yini ube ngama ungaphuma kuba umama yini ube umama oyintombi umama kweseka kanjani ukuthi ube umama wathi mayibonakala abukeke njengentombi nayo lena nengenagama ubangelwe yini ngoba umama awuphumi ngani ukuba umama angisho kuwa ngwazi yasazi kanjalo bangabi abahlebayo uyabona ogalo bayethe ogalo unkosikazi ongahleba kaphile ekhanda lo nkosikazi bathi nje umngama ngahlebi ayishanga la ekhanda bangabe ngabahlebayo bangabi izidakwa ngoba mohleba uyafana nesidakwa bafundise okuhle bafundise okuhle ukuze bafundise abesifazana abasha bafundise abesifazana abasha bathanda amadoda abo oh ngambona bathanda abantwana babo ngambona ukuthi abesilisa abesilisa bekhuleyo ababe ngabaqondayo abaqotha abahloniphekayo ungafakela mapha uyazi ikholela amadoda angaphilanga sengiyabaleka khona amadoda angaphilanga hlala lo mhlaba mawezoyilobolela ivele ifake abholweni engcolile uyathi yezwa hayi inkomo entathu zokumethisa ehlatheni uyoqala sihlahla la ekhaya ubuni ukhiphe ke leyo mali bese athi mvula umlomo usumuntu bekade ethetha lapha egcineni kosuku ungithengisela inyanga anokwazi ukuyithuma yena la ekhaya uthi izawuthunywa yini kangakanani le kodwa yena la ekhaya ayithunywa umuntu abasipile bathathwa shiya mathana usiye kana lomhlaba ijabulisa ukuthi bayede namhlanje sibakhulu ake ngenhlale phansi ngabonga Dumisa sihlalo siyabonga baba ngoba waprofita ukuthi ngelilanga ongangelezo lakhe uzawuhlala kuzahlala khululeke ezweni lakhe ayibonkusi kodwa silo ngabe ngiqede kabi indaba ngayiqedanga mhla ngibona ushembe ngene inyokini silo kwafika isikhathi lapha ngabona khona ushembe eqhoyiswa njengomakoti wayewangena esibayini wamayedwa wathi phaka baphela abantwana basedlunkulu bakhelana eduze kwesaqela base bayayikhomba inkomo ukhona umdlalo odlalo ongangezwe lakhe noshembe ngeke ukhona noma ungawudlala ngeke ukhona hlobo futhi ngeke usumlokothe wathi mayifika lapha base bayikhomba inkabe enkulu phakathi kweinkabi bathi nansi la shembe inkabi esipangalo lapha esibayini yathi babasho njalo yaphenduka yambuka yasiyeza kuye yathi mayifika phambi kwakhe yambheka wabamba phansi kwamayisa yambrelo ehlaba phansi ebuka wasesokhuluma eseteleni wathi yiyo lena ke wathi awu ngiyabonga ngangesilo yanqantheke yayikomeni wawukuphi wena
ukuphi ngale khathi onganele zwe lakhe efike ebuhleni bamaNazaretha ngabona into engakaze ngiyibone ngeke ngixoxoba yayinkulu ngabona uba bayaluka wathi ugogo wathi masefikile wathi ngiyamnikeza umsi wathi ngiyashisa impepha ngiyasinika isilumsi ngeyidodolo ezine nangengabe ephile ngithi kusuka namhlanje nami angaphinde acele kumuntu uzala wayibona ngenkabe embili ifikizolo wayibona ngenkabe embili ifikizolo uthiwe nje cha isobho lala naye umdlalo kodlalayo uzathi yabona ukule sekuphuma sikisi uyangalo uthini bayethe umdlalo wa wena ke njengami nomunye kheyile eduze kwako Nkosi yamakhosi ngicela baba nobaba mkhulu bami ukhokho wami owala impi eyaphelela kwaNdlunu itshanini ukhokho umleshe akaze kuthiwa akalekelele wayibona masiyendlu lesinene impi wasebiza undida wathi hey lithi swethu bazolidla wathola shaya ebusuku waseshintsha into zakhe waseyidudula wayidudula uyophelela etshanini lapho ke inqoba khona lapho uZulu afika beka abuya khona waseSuthu ngithi silo izwe lakhe abaphumi naloko baninothile sewakwenza konke kodwa lomhlaba kodwa manje ngoba ulapho kuphelela khona ngibonga silo ukuthi kunokufa usitshele ngako izolo uthi okwebele unesifo sebele esikhona bese sihambisana nokuthi siye ngale emshinini ogaya abantwana lesi sifo siyingozi ngendlela exakile ngokushuka lomhlaba ngiyazi ukuthi njoba bekadesho ubetshela uShembe Ivimba Shembe ukwemba labantu ba alawo mazi Nkosi yamakhosi dalo ezwe nomhlaba ngangezwe lakhe silo ngiyabonga siyabonga amazwi amnandi esophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sikhulu amashumi amathathu nesishiyagalolunye 139 cela umvangeli umkhwanazi wakhona lapha ekhaya sivalele sihlabele inkosi imbusisa inkosi kusiphamwe kangcwele Ufile ulandelwa isizwe
Asibonge. Amen. Asibheke enkosini. Nkulunkulu okhokho bethu. Nkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Thethelwe izulu. Baba sihlala phambi kwakho sizobonga konke ukuthi osenzela wona nsuku zonke. Sibonga ukusivikela ingozi ezingqoqo sasafika lapha siphephile. Noma sizwe sicela baba usibheke usithande. Uhlale nathi ngekhathi zonke. Bese sifundisa ukukholwa. Sitshengise neindlela uthanda sambe ngazo. Usiphe neinhliziyo ezibekezelayo. Phinde usiphe ukuhlani bese sikwazi ukuhlalisa ubuhle nobubi. Bese usenza singalingwa into zomhlaba eziphilayo. Wehlisele phezulu ukuthi umoya wakho senze sibe munye njengemungwa lasimende. Senze sihloniphane. Senze sithandane. Bese sichithele izindlela zobuNazaretha. Khulise ukugcwala umhlaba. Qedele ukuphofu emzini yethu. Senze singadingi singeswili. Bese uphisa bonke abagulayo manje naphakade. Amen. Oswakele seqothosa ngolonwana ngesigodlweni kwaphekwa uphenduka bheke bahe kwaphethuka idaka emqubeni lasongana imhlambi yosohlathi iqhuqhuma ngeqabe emqeni kwathayisa kwayede thethe ukulanda ebisekela ngoSolomon Osundi inkosazane ngamantuba uma lokuthi indlela silokothe kwalokuthi inyokene ngoyameni yavuka kwalokuthi ubhote kanti lavuka kwalokuthi uzwathe kana lavuka kwalokuthi ubheka beza kwabasothulu wavuka ophangela ntalo usiyayigosuke kwelanga mgudu kovoji ngengonyameni athe ithumuluka fana sihlaba mkhosi umlando ogagano Solomon kadini isukuyiphinda uma lendima ethwathwa kwampuyo kanti siyathubele sigodle sasenyokeni asiza masakuphela ngemini kaxonga umkhosi lenhlangu linyanga umkhosi wakasuku konjani abaphika mhlophe esuke esikeze lindantonga cethule yaqhetha ofundo nosuthu yayisekele ngamanyasakazi mqembu lankomo enkundleni wathi inkulelo ayisale ngabashiya ilenga nkathi intshumali yadla umculo asemanhlanhla ekakhupha incikaamazwi ngesabatha athi izinto engisaso amawisa umthanda awunkundla siyoma bethi khabela unyazi lewisinekela ibhodi longumbuka liyancipha ngangoma ncishane emsamo nalelo phuma lothe endlunkulu lothi wayindlunkulu noba ede kanjani muhle ubayede kana amagqubu ngiyamukha nguwe naye wabona lisonye namantuba kwenkwezi iqhambe phekwe khena lensasi usimango ngonyasi umthala wadabuka imvesha bhangase kuyabaqhungwe njengamambiba umlandi bedukana nomhlubulo kawasekhulu ukuyifunda akazawo sashila shikise latholiseka samashobane eMpumalanga sayizela balebili khenani unyusi losemajobuluka imvula ngembezi amaphekule ehlasinka bomhlanje ingeke phumula sokhabuzela odliwe yazale ehobisi labasezulwini lalali badlawukela amazayika edlanga isikhobelo ngaphambi ncoba zakho thamzaphulo khangela intaba etubeni kwahlophe wabhayane zafa uqhuquzibenguluka zayisaphaphele eqhotheni lasemadolweni njengebhilane entelesha sibabele ntaba ngambuthuma izitha ihlale emkhiwane emunye zibe njengeenkawu zidla amancongo luhlala basekuphakameni bengengakanani nasemagudu nobhema banganene luhlala basekuyezike bengengakanani nasodenge ezilembhimisi enyamasana banganene luhlala basethembe ezinto bengengakanani nasensela xhumse enyamasana banganene luhlala uphakama bengengakanani nasemathunjini etsheketshanganene luhlala idefensa amaphephandaba singengakanani singangesiphosa umnemeza sisentendeni esihla ikhona lasika lahluma phakathi kwembokodo netshe hayi uhulumeni enyizinkantolo onyatheliso umntwana akaphinda angene sajabhi ngaphe wakhipha iqabu lomnyatheliso ukamagwasa msi mshimula zonke athola nyenye zamantombi ingenqulela buna inkosomba kapasi nohlane webhenki leyo siqunga sobusika sihulwa ngamaye sovuye kumkana amabhonisi ejabulweni ithole insiswa ngelakodonsa iboyile inkosi yamandebele sempondo sawusohlate othole embu benyokeni wobuye nonyelothi esifuthula sumhlungu silangile waqobi ngelotazana entaba zomsazi laba ikhohlelasa yayikhuluze bosene mnukami bandisa mshini sawubuqathe Cape Town sazike emaphela efuswe intuthe emqadeni inkwasi yathobela nuku yasundisa yasomoya iphisa limhlophe lisakhe yayiconse emakhosini likumazwe amakhosi emsazi eAfrican monyosele siphobo sabasalini abayofela
ufike kanjani esizwe solwandle umqhwetshwa bamqhabana seqinisa amajele eRobben Island eyabhulumetheke emkhumula ngenkempe sikele simafesi ngaso nshontsho unoqonsa adlela ezikwanyuka sifuzeze Mountain Everest ebheke ethuthukeni wayezogoba eBloemfontein ngendlela wangehlula ngesilo isho nasegoli phizelela phambuqaba eDoornfontein sekukhona isigodlo saseNtshonalanga ekuthukweni kwaManazaretha sekukhona isigodlo saseNhlambulweni ebuhleni kwaManazaretha sekukhona isigodlo saSoswathi eKenana sisuze simnangempinda ugide amaqabazi komkhulu uphela imkhasema wona ngaseNtshosini wangena bikelela ngestates unjengengothi ebuhleni kwaManazaretha wangena bikelela ngestates unjengengothi eJudiya wangena bikelela ngestates unjengengothi kwaGibesile selumnqaba samasonga sabuhleni kwefana amagugu ebandla othi ngowayengena kwephuka enkantolo ngaye phuka wayekuphuka xala inkosi sibuko senkantolo lekwangasi jaji yaphi amase baqundekile iqapho lakho ezwa kusika ubuka babashona eJudiya indlovu yazi umuntu eqaleni aqhasha amasese enkantolo wengcwele kusamakhosi lo nasi umgido